Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Officer tun Karbi Anglong and West Karbi Anglong trading license check mate trading license anutin hanta kipasilamji ben sukhanjana long bini Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Officer tun banglo hal bangso sukhanjan akulat malom trading license check bom hut trading license awareness bi bom hut Pangthek thithe tum mate Bijoy Singh, Arun Kumar Jha, lapen Baliram Prasad tum munit bang suri si pangrung si. Hala bangso trading license tax department ki bang officer tum han. Kither ki hap lapen areng ki paso laki isi chithera meme laki pini hala bangso pangthek thithe adimolong mangfu meme la bangso bosla ndoke ningta kang meme. Karbi Anglong Autonomous Council pen chotoi set officer tunhan mane home and given Bijoy Singh ho Arun Kumar Jha ho Baliram Prasad ho latumsi tunhan ireng ke paso ke chithra me lage hala taxation department officer tunhan are paso ri lage Karbi Anglong Autonomous Council phas kelang ren Karbi Anglong Autonomous Council se kang tho kelang ren lagi chithra namji nili ke chithra pingan nili ke pinike ate komane jongjung pen la bangso trading license selam namji pokoda along kulat kita kali lagi Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department hukumat yang selam itu mitang saya seklaim tante mitang saya kasih klaim lo la bangke thom tum bang suri siam ni pangrung si hala bangso taxation officer kuma areng paso ke tidak itu nang ding kuma si ning kang me lepen ning ta oi pi khangjang ini son ke asi Karbi Anglong Autonomous Council non kitu promotum jakong thepik kusipu tin Karbi Anglong Ontong jakong theni ni thegam nong le nasia jong si nang tum jakong hepi jong si Karbi Anglong non puta 60 dolar jakong tang piklan protante pinima pila mala bange thomhan eres no bange thom kali deti pinila bangso ahur ki patcho dun aghotna long kitum tum an eres lamot la pela bange thom Bijoy Singh Arun Kumar Jha Baliram Prasad atum khan a business an bon la unma pela mat council an bon la unma non bisar lam khan sinan Bijoy Singh ke ita bhata to non pela Muhammad council pon chegon ma jong si Karbi Anglong Autonomous Council aja kong to Bijoy Singh ita bhata pela pon chegon jong si Karbi Anglong Autonomous Council aja kong thepila to tante Bijoy Singh non aron repen PWD non ska kan pe alang non hem chablon ke ki halak sudang bang hardware dukan do ka pasul per bang la konten itu Karbi Anglong Autonomous Council aja kong do buchini po pena mama Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department officer tun Karbi Anglong and West Karbi Anglong trading license check mate trading license anutin hanta kipasilamji ben sukhanjana long bini Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department officer tun banglo hal bangso sukhanjan akulat malom trading license check bom hut trading license awareness bi bom hut pangthek thithe tum mate Bijoy Singh Arun Kumar Jha lapen Baliram Prasad tum munit bang suri si pangrung si hala bangso trading license tax department ki bang officer tum han kither ki hap lapen areng ki paso laki isi chithera meme laki pini hala bangso pangthek thek adimolong mangfu meme la bangso bosla ndoke ningta kang meme Karbi Anglong Autonomous Council pen chotoi set officer tum han mane home and given Bijoy Singh ho Arun Kumar Jha ho Baliram Prasad ho latumsi tumhan ireng ke paso ke chithra me lage hala taxation department officer tumhan are paso ri lage Karbi Anglong Autonomous Council phas kelang ren Karbi Anglong Autonomous Council se kang tho kelang ren lagi chithra namji nili ke chithra pingan nili ke pinike ate komane jongjung pene la bangso trading license selam namji pokoda along kulat kita kali lage Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department hukumat yang selam itu mitang saya seklaim tante mitang saya kasih klaim lo la bange thom tum bang suri siam ni pangrung si hala bangso taxation officer kuma areng paso ke tidak itu nang ding kuma si ning kang me lepen ning ta oi pi khangjang ini son ke asi Karbi Anglong Autonomous Council non kitu promotum jakong thepik kusipu tin Karbi Anglong ontong jakong theni ni thegam nong le nasia jong si nang tum jakong hepi jong si Karbi Anglong non puta 60 dolar jakong tang piklan protante pinima pila mala bange thomhan eres no bange thom kali deti pinila bangso
ahul kipat chu dun aghot na long kitung tum an arrest na mot lapela banget hom Bijoy Singh Arun Kumar Jha Baliram Prasad at Tumphan a business an bon la unma peramat council an bon la unma non bisara lam than sinan Bijoy Singh ki ita bhata ta non peramat council an bon chegunma jong si Karbelo Thomas council aja kong dot te Bijoy Singh ita bhata pera borom chegon jong si Karbelo Thomas council aja kong thepila potante Bijoy Singh non aron repen PWD non ska kan pe alang non hem chablon kachiki halak apsudang lamot hardware dukan dulu pasur perbangun lalu konten itu karena Thomas council ta kong do buchini po pena mamot apen aron re PWD anon fulfill se pin ben alang ni hem kachiki non lata pena mamot tong bangot eres hekti potante lapen hardware dukan dulu ta trading na sena me pin si alang ni monso bangso hardware dukan sulai mo lata pena patong bangot dong si aja kong do potante lalu konte garbiang lo ara non itu prong atim garbiang long tumhan ardom di nili mata ardom di tapi na mamot Bijoy Singh pan apran sila hero ke chok chendai bang mo pokajana hawar ke Bijoy Singh joni si khai kachar bojimo abatai Bijoy Singh apran nili pera chibonglo es englong po president ni thang sing na chibonglo nili phanda ju me ju nongi kunili ta non la case bongna ni ta FIR ke ni ka ni pran lasi non ke nili phan ni si kar ke long Thomas council phan alang ke challenge alang ni sa mo dopik lasi nangit tum aja kong thipik bang te net ne pran ka pata bon pi mada ala building ba sokye bata building la hardware dukan pun bisa lalu pun te Karbiang long alat begitu pun ardom sih. Apa Karbiang long lapen di masa 62 district boleh bangsu tu mana duduni itu publik ke non trading license tak anutin tapi si selam nang jipu awareness bang department pengi pige hada kupilo itu kecil kurang dunia te naik dak komania khai pernah duduni pun niji jeke tan non ason herak ni ason nak kodna jadi lagi Karbiang Thomas council ke citra ni jini ni delo citra thek tapi alam itu macam kong thek pikir kota peda amat apran sudah Bijoy Singh kan thato nitung ke ini tan nitung yang tak kiri lokol kona makilong nitung ke apuki orang kota itu apuki orang kota itu nitung lente sudah itu ni direct press meet anos ni kita masih normal national po athe lake in uniform in duty ke do tumang si are pasodul lapen dak ke do local inu topi mohen topi bandare ke pasod anu thenglang tu de thenglang jijin su me mati lagi kemana trading license official pun daki lagi kemana dukan cibon non nakum dukan kan hap laso phane ke bang ali isi awareness kopi apa sih trading license importance mah halo sepansi bang trading license importance ta thanong set protam te lagi matha na ko antin ta kopi si claim mah asinili katunuri dami kila lo Karbiang long superintendent of police lapen SDPO lapen OSISA nang itum tame Prapjin dengan langit panggilan po, lapen council per ikan dari panggilan panggilan thom, tu panskin normal pak penama orno, labang sini tu ningjecot po. Thank you. আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাৰ্যালয় কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি সিং ডাঙৰীয়াক সমুখে কৰিবলৈ আমি আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আজি এটা অনাকাংক্ষিত এটা ঘটনা ঘটি গৈছে সুখানজান নগৰত কাৰণ কাউন্সিলৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ব্যৱসায়ী যি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি আছিলে বোকাজান চাব ডিভিজনত তেওঁলোকৰ নথিপত্ৰ তদন্ত কৰিবলৈ আহিছিলে এটা বিষয়া দল সেই বিষয়া দলটোৰ অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যি কাউন্সিলৰ যি অৰ্ডাৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত নিজৰ ডিউটি পালন কৰিবলৈ আহিছিলে সেই ডিউটি পালন কৰাৰ সময়তে সুখানজনৰ যি এতিয়া অলপ আগতে সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ে যিখিনি কথা কৈছে যে বিজয় সিং অৰুণ কুমাৰ ঝা আৰু বালিৰাম প্ৰসাদ এই তিন কালপিতে সুখানজনৰ পৰিৱেশটো এটা বিনষ্ট কৰি পেলাই বোকাজনৰে এজন সকলোৰে চিনাকি মহেন তকবি বোলা এজন যুৱকক বেয়া ধৰণে প্ৰহাৰ কৰিছে কাৰণ সেই যুৱকজন বোকাজনতে বাসিন্দা কাৰণ তেখেতকতো চিনি পায় তেখেতক এই তিনিজনে মিলি পেলাই মাৰিছে আৰু তাতো অন্যান্য মানুহৰ হাত আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক আমি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ SP মহোদয়কো অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ DC মহোদয়কো অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু বোকাজানৰ সাব ডিভিজনৰ অফিচাৰ জন দাস ডাঙৰীয়াক আৰু মহকুমাৰ OC
মোগলী বৰ্মা ডাঙৰীক আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিজয় সিং বোলাটো কালপিতৃ আগতো বহু এনেকা দুৰ্নীতিত তেখেতে 2 নম্বৰী কাৰবাৰ কৰি পেলাই জেলত অলপ দিনৰ আগৰ পৰা তেখেতে মুকলি হৈ আহিছে এই বিজয় সিং বোলাটোৱে আৰু এই অঞ্চলটো এই পৰিৱেশটোৰ সকলোৰে মাজত এটা বিনষ্ট সৃষ্টি কৰি আছে সমস্যাটোৱে সেইকাৰণে প্ৰশাসনে কাৰ্বি আংলঙৰ স্বায়ত্তশাসিত প্ৰশাসন আমাৰ প্ৰশাসনে এই অতি শীঘ্ৰে বিজয় সিং অৰুণ কুমাৰ ঝা আৰু বালিৰাম প্ৰসাদক এৰেষ্ট কৰি পেলাই জেল হাজতলৈ পঠিয়াবলৈ আমি আজি কেউটা সংগঠন আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি এনেকৈয়ে যদি কিবা এটা সমস্যা সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে যে মাৰপিট কৰা এই মাৰপিটৰ পৰা তেখেতলোকে যে এটা কমিউনেল ক্ৰিয়েট কৰিব বা কমিউনেলৰ এটা সংঘাত সৃষ্টি কৰিব এইটো কিন্তু আমি কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে প্ৰশাসনে সময় থাকোঁতে যথেষ্টপূৰ্ণ উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি পেলাই শাস্তি দিবৰ বাবে আমি আজি দাবী জনাইছোঁ আৰু যদি অনাগত দিনত Autonomous Council Taxation Department officer to Karbi Anglong and West Karbi Anglong or trading license check mate trading license anu tin khanta pasilamji pen sukhan jana long tini Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department officer to wanglo hal bangsu sukhan jan akurat malong trading license check bong hut mate trading license awareness bi bong hut pangthek thik tum mate Bijoy Singh Arun Kumar Jha lapen Baliram Prasad tum munit bang suri si pangrung si hal bangso trading license tax department ki bang officer tum han kether ki hap lapen areng ki pasu lapen isi chethera heme lake pini hal bangso pangthek thek adimalo mangkume me la bangso bosna ni toke ningta kanme Karbi Anglong Autonomous Council pen chotoi set officer tumhan mane home and given Bijoy Singh Arun Kumar Jha Baliram Prasad latumsi tumhan ireng ke pasu ke chethra me lage har taxation department officer tumhan ireng pasu boli lage Karbi Anglong Autonomous Council mo kilang rem Karbi Anglong Autonomous Council se kan thok kilang rem lage chethra nanji nilege chethra pikan nilege pinige ate komane jongjung pene la bangsu trading license selam nanji pokoda along along pulat kita bali lage Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department hukumat yang jalan itu mitang saya ceklem. Tante mitang saya kasih klaim lo, lah bang het hom tung bang suri siam di pangrung si, hal bang so taxation officer mana ada yang pasuk itu itu lang di rumah. Si ning kan me, lepen ning ta oi pi khanjang ini son ke. Nasi Karbi Anglong Autonomous Council non kita prong tung jakong hepik usiku tin Karbi Anglong, antum jakong hedi ni pegam nong le. Maksudnya, jom si namanya tu jakong happy, jom si Karbi Anglong non puja 60 dolar jakong tang piglang protante, pinima peda amala banget homan eres don, banget hom kali deti pinila bangso, ahur kipat cudun abot nalong gitu tu an eres lamot, lapela banget hom. Bijoy Singh, Arun Kumar Jha, Baliram Prasad, Atumhan, a business an bon la unma peda amat, council an bon la unma, non bisa lam si fansinan. Bijoy Singh kita bata ta don. Pela Mamat Council pun cekun mah. Jom si Karbi Anglong Autonomous Council aja kong tu pun te Bijoy Singh ita bata pela pun cekun. Jom si Karbi Anglong Autonomous Council aja kong te bilang total te Bijoy Singh non around repen PWD non sekarang pela lang ni non hem cabang kasih ki hal tak sudah bangun. Hardware dukan tu lekat pasul perbangun lalu kong te itu Karbi Anglong Autonomous Council aja kong tu puji. Pela Mamat ita bata